microphone mo or re a leboga re kopa engwe gape bogale ba gaetso jaanong re tle go simolola tirelo ya letsatsi la gompieno amen Oh, na kitebe eta peme salif yakaloke hefumanese telenya horena hadirahuna Karani Tonesi Ona Kela Kese Sepele Odi Mo Dia Si sem swalo swaleki re a leboga moruti re a leboga bagaetso re simolola tirelo ya rona ga jaana semmuso mme ke le ka le jaana gore ga ke tsamaye ke le mongwe mo go tsamaiseng tirelo ke tsamaya le Ramoseki ke ena yo re tle go tsamaisa le ena tirelo ya ga Bishop Daniel Matebesi ba gaetso ke segopotso re tle go mogopola re tlile go tsamaya jalo ka matshedi go mo fana ka matshidiso mo go borra Matebesi botlhe seng bona fela ga se borra Matebesi fela bao ba tlhabilweng ke lerumo le lefatshe ka bophara le lona jaaka bareetsi bangwe ke ditsala tsa gagwe bangwe ke barutikaene bangwe ke di bishopo mme jaaka le itse ba gaetse gore Bishop Daniel Matebesi ene ele motho wa setšhaba ene ele motho wa batho ene ele motho yo ratang metlae ene ele motho yo ratang pina ene ele motho yo fetolang lefatshe ka efangedi ya gagwe mme jaaka re simolola re a go kopa temana ele nosi gongwe tse pedi tsa sefela e be le fa re a go amogela moruti motone go tla gore bulela ka thapelo ntumeleng ba gaetso ke fitise sengwe ke se ha o le motho o lebelelang television kapa o lebelela mafaratlhatlha go monate ya go le busy a ke tsora la nkutlwa go monate ya go na le action ke a utlwala ke re jaanong re tlile go tlhaga ka tlhamalalo live mo mafaratlhatlheng mo di Facebook tsa Motsweding FM go ra gore ha bo opela o tlo tshweletse lentswe sentle oh re bone action ya gago hallelujah let the church say amen a putega modimo re hallelujah ke le bone le tlhapile le bantle mme ano ga ke batle o ntse o ditsimolo ntse o re ke tla o iphitlhile re batla gore lefatshe le bone gore gompieno jana ko Motsweding FM tirelo matshediso di ne di boa ka gore re direla motho o neng a rata gore di boe amen ha o khona o ska tsaba o feta o riana ha ile pina ya trese o e chaye ha ile pina biti o tsamaise figara re go bone hallelujah ya la we mela yana o ka re ka gore aro o e ko overflow ko morago kwa re tla go bona bikietla hallelujah so ke go baba gaetso ka ntla go senya nako ha moruti motone a tla ka kwano pina e mogote o tsholeditse lentswe o pela re go bona go nne le tle go lebelwa ke di milione tsa batho go tsamaile ka kapa ba gaetso moruti motone ha o tla ka kwano re tla be re go amogetse ka pina
kufika kuwe. Imizamo yami. Shoot, 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 shoot. Imizamo yami. Imizamo. Imizamo. Yo, Baba. Nakufika kuwe. Fika kuwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ria go rapela. Hallelujah. O re ete le mo hlweki ka dineo tseho wena urumilwe ke mo o tla re abela tsona o tla re abela re phetjwa loka difate re phetjwa loka ka difa etse hlomilwe renusetse moya ka matsatsi le matsatsi a re rapele letsatsi le phirimile modiri wa khuka letsatsi le phirimile mona sara re tsholeletsa matlho a rona ko dithabeng ko thuso ya rona e tswang teng modimo wa rona re ka thuswa emang re ka sheba goma modimo wa rona ha re sa lebe go wena o morari Jesu a re a le wena o batla go tsamaya jaaka ba bangwe ba tsamaile a re morena re tla ya gomang gonne mo go wena go na le mahoko a botshelo jo bo sa khutleng letsatsi kile modimo wa rona re mo dikagong modimo wa rona mo mohula wa gago a ne a tlhola tla teng a ntse a re sokologelang ko moreneng gonne o bonya go galeha o tsalanyo e kgolo modimo wa rona re ameha modimo wa rona re tle go sala sebibi sa go morago modimo jaaka dikgomo di llala ye nngwe modimo wa rona mme re ameha modimo wa rona ra re tlatsa magalapa a rona ka oli ya gago mme dipaunama tsa rona di bolele pako ya gago modimo wa rona ha re ba rona ra masedi a lokileng ha re ba rona re maadingwa re a itse mme ga re itse papa ya siame ha re itse gore re ya go tsamaya le mme re a itse modimo wa rona gore re tlile go tsamaya ra masedi a lokileng tsena le mongwe wa rona yo tla mo tirelong ye modimo ya boitshepo mme segolo bogolo ra masedi a lokileng a madipelo tsa badiri ka ene Bishop Matebesi modimo wa rona ba setheo se modimo wa rona a mabothe ba losika modimo wa rona a mabothe ba na rothisetsa thothiliosi ya madi a gago modimo wa rona ya o lekaneng sentle modimo wa rona go ka re tlhapisa gotlhe simolla le rona tirelo modimo we papa ya siame simolla le rona o ratse mare a le marathare ke go boleletse
a re ke go bolele ba re ga o ne o le teng a ka ba sa tsamaya re ke go boleletse gore ke nna tsogo le botshelo yo dumelang mo go nna le ga šilo tlatse mme le ga e le mang yo o dumelang ga ke tla bona lesoka gope re a rapela mona sa re o molemo mme re simolola ka gore thapelo ga re itse gonne merapelo ya rona nako tse dingwe modimo wa rona ke ya melomo ke ya mekgwa mme ra re modimo wa rona re tlhatswe o re tlhakodisise papa ya siameng sengwe le sengwe se se tleng go dirwa ga modimo wa rona mo mosong wa letsatsi le modimo wa rona a se bone boago jo gagwe jo bo nnetseng ruri modimo wa rona a re bebentshe dipouna mahela mme kgalalelo e hologe jaaka leba le kile la kotama mo go yene mo legetleng wa ba wa re ke morwake yo o rategang mo utlweng nna le rona ga mo rena le modimo wa rona re ireletse le tse dingwe ka ntlha morao Jesu Kriste yo tshelang a busa ra raka metlha le metlha amen. Who art in heaven, hallowed be thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thy is thy kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen. Moyeti akata leo moyeti akata Hallelujah. Matsalo Pompodi Hallelujah Re a leboga bagaetsho le a ditsa lebogiwe re a leboga thata moruti motone ka thapelo e matla e o ileng wa re bulela ka yona lebitso la Modimo le bokwe ke tsena go bagaetsho ke la mo ke amogele Balisika kapa family yo Ramatebesi ba shwela ba re na le bone ka kwano re ba amogetse mme a lona ke ra batho ke ba rakire ka 2026 ke re sa fetole melao mengwe ka ntla ya mabaka gone ya no go la batho ba bantseng ba nthumela melaetsa ba re ba mo tseleng ba etla ga ke tsura ke African time go se ke mabaka ya no nkibe ke re ke re sa ire gore nako tse dingwe ke batla go bitsa motho o tlileng gore amogela king re sa ire gore le go diphitlhong tsa rona re ise go morago re ire vice versa ka mogelo e nne go morago ga tiro ha batla botlhe ba feletse gore mongwe le mongwe a utlwe gore le nna ke ne ke amogelesegile
ya bobedi molao ke o akanyang ke a botsa keng go sa jewe pele ga go iwa mabitleng gore ba kgone go tshwara nako ke a botsa fela ke melao mengwe mo go 2026 series e fetole re ira vice versa re leboga morago re ja pele ra dumalana amen haleluya le tampolaise ka magosi mara gongwe re ka e dire ka e leka ko makeišeneng re a leboga bagaetso ke tlile go kopa mo boemong jwa ga our provincial news editor ya rona ka kwano mo SABC Mesana Gwai ke tlile go biletsa ka kwano pele ntate Khajane itumeleng Khajane go tla go re amogela botlhe e ke neng ke bua ka yone a ke roba ditiro tse di sentse di tlile go tlala morago ke ka mo ke re sa ire di kamogelo morago batho botlhe ba le teng mara go dijong re simolle pele gore ba tshware nako a ke nna pela yelo ke nna pe arema guys arema come out ke nna pela ha ke nna pela yelo pela Akila Hakena Gelapil Hakina Pila Yellow Hakela Hakela Hakina Hakina Are Hakina Pela Yellow Hakina Na Pela Hallelujah. Libiso la modimo le pokwe. Amen. Motsamaisi wa tiro di brain batsadi bora Matebesi le masika otlhe ga mmogo le ditsala batsamaisi mo SABC baeteledipele ba diphuthego tse di farologaneng baeteledipele ba makoko a dipolotiki kgotsa maloko a makoko a dipolotiki ba ba leng gone fano ke bone Rre Themba Gwabeni go tswa ko IFP ra rona Redaki Africa go tswa kwa ANC re amogela mongwe le mongwe yo leng teng ka kwano ba gaetsho ba diri mmogo ga mmogo le batho botlhe kgotsa motho o ka re Africa borwa yotlhe e aname ka gore ra itse gore Bishop Daniel Matebesi ene le motho wa batho ibile o na fitlhelela le mo dikhoneng tse batho ba bangwe ba sa di fitlheleleng o ne a kopanya baruti o na kopanya loago ka kakaretso thero ya gagwe ne sa felle fela mo kerekeng kgotsa bodiredi jwa gagwe bone bo sa felle fela mo kerekeng bone bo ya le ko ntle ga dipota tsa kereke ene se le loko kgotsa moeteledipele wa kereke ya gagwe fela o na eteletse loago pele re bone batho ba ba neng ba sena dipase ba llela mo gwele ba re kopa di ID ga re di bone sa le re tsamaya mme a ya ko pusong gonne modimo no mo file le lentswe le command and respect le grabbing attention o na fitlhelela mongwe le mongwe bile o na kry attention ya o mongwe le o mongwe ba gaetsho la mogetswe ka kwano ke tsa gore hankare mongwe ka bitsa mongwe ka nosi ke a go tshwana ke gore ke bale ke tsena go etelle thata ke ntse ke re man le man lo amogetswe lotlhe lo amogetswe ba gaetsho ke tsa gore rotlhe gompieno yo mongwe le yo mongwe o ntse a re ke latlhegetswe mme ke tsa gore gompieno ke tsatsi le leng gore go tlile go ketekwa botshelo jwa ga Bishop Daniel Matebesi
gonne e le motho yo seabe sa gagwe se bonagetseng thata mo loagong ga mmogo le mo dikerekeng tse di farologaneng ke tsa gore na a sa felele fela mo sekresteng le ba ditumelo tse dingwe na ba tlisa gore jaanong ha re tshwantse ke gore re kopane re direleng loago ka tsela ntseng jalo ba gaetsho lo amogetswe so sologa moruti yo tleng go tsa tiro gompieno ke tsa gore gompieno a ka kgona gore a rere ka gore gantsi re tlhola re utlwa go te baeteledipele ba dikereke ke bone ba jeleng nako thata gompieno ke tsa gore ga re kitla re rialo re tla letlelela gore a rere go a ka nako e motsamaisi wa tiro o tla beng a mo neile yone ke a leboga re a leboga re kgajane ka kamogelo e re fileng yona re ikutlwa re sosologile tota yaanong ke utlwa o bua o ntse re baruti bangwe ba nako tse dingwe ba bangwe ba tle re ba rera bo go nna go telele nako e be e senyega yaanong nna ke ba file di-tips maloba so se se diang ke se bagaetso ke a lo thipa ke motho o ke ratang go ntsha ke go dumedisa ditulo tse dintsi o dumedisa setulo sa ga ntate bishopo le mme o dumedisa setulo sa ga ntate motikone le mme o dumedisa setulo sa ga ntate moefangedi le mbe setulo sa ga kgosi le mosadi yaanong go botlhale gore o tsenela o bore hi guys e be chaile halleluja o se e file nako tota ga o kana ntse o ya le ditilong tse re ke dumedisa setilo sa ga mme moprofeta le mme le rre setilo sa ga mme bishop sa ga ntate bishop o jele bokae 10 minutes yana ka tsena hala o palama pulpiti bore hi guys ba dumela e chaile 30 seconds ibile a 30 seconds 2 seconds amen ke kopa pina mo phuthegong ba gaetso se mo phuthegong e re pele ke kope re o bake moseki a re neele pina moraga gagwe re go bitsa yo kileng a dira thata le Bishop Daniel Matebesi mo nakong e fetileng le ga jaana ba ntse a dira le ene re moruti Kharane a tle ka kwano a tle go re bolela gore o tsamaile jang le Bishop Daniel Matebesi mme so se se leng teng ba gaetso se nka le kopang sona ke re itse gore moraidi o re bereka ka nako re neetswe nako go fitlhela nako mang re be re digetse mme ha o ka bona fela a ke re nka se goge ka baki ke ha o ka bona ke atamela ga o file wena o itse gore o kolopile yaanong ya o itse gore o ngatile yaanong o tloga wa ka re a leboga ba gaetso Mr. Moseki re ne le yona pa Haleluya. Na rata thata pina. Bogolo jwa. Bogodi boka amwa ema. Bogolo jwa. Bogodi boka. Okale mama jore makamot. Ke kosiama. Mawodi mokosi Ke kwasiyama Mawodi mokosi Faurata Ukabitsame ukafu Dina Faurata Ukabitsabeo Utatawoni Ritineza Utatawoni Ritineza Omo obamele Hararu Emo obamele Hararu Ai cabeça Camaruaba Ai cabeça Camaruaba Umukhulu wawo Kamafuku Chuchu Murena umukhulu wawo Kamafuku
mafuku baba ye o tla utlwela botlhoko ye o tla utlwela botlhoko baba Aria Mahaisu Eweri direkavu Kuakufamu Eweri direkavu Eweri direkavu Hallelujah. Amen. Dumelang bagaetsho. Yo menga yo ke nthutang wa go ga kgara. Ke tshwene ya makopo ene wa mmili makopo ga ena iwi. Ha o e tshwara ka sa tlhogo e roga ka batsadi. Ska re bona le khibidi ko morago a ithawa re shele. Ke studio sa bogosi. Ska re bona e tsamaisa diolong ko morago ba tsana ba rolone ba ba tlhapile ba bangwa ketse ba isetse morago wa makala. Na ke mphadima ke notwane ke dithothodi ke metsi manyai ke ditake. Ke serakano ke mabote ke ditira ke motho wa ga maele wa ga mosimanyana. Ke le tebela ga motse le ka tsela ga matshobana. Ba ga ke bua ka tshwene. Mosimane o ke tshwene yo ya ga moilwa. Ha le utse. Ine re ha ena le ena ba nthare motlhanka. Ke mara ke itse gore o molala wa me. Ba tshwene botle ke balala ba me. Ba nkgorela. Ba ga FD Matebesi, Faro Daniel Matebesi. Ke dirile le ene. E se ne moruti. E se ne bishop. A kgweletsa di ministera tsa bophutetswana. Gore metsa modisa o tsile Simon Sodi. Morago ga lo sena go dira tseno lo di dira. Ra ya Port Elizabeth. Ha re le ko Port Elizabeth o ntare motlhanka. Ka re wa reng murtsi. A re motlhanka wa nyoboka. E mona ke nyobokang a re wa nyoboka mali. Re didimala. Be re boa ko Port Elizabeth. Re buile go le la boraro ko Port Elizabeth. Re tsene bosigo. Ile phakela aba ntlosa ka fo. Motlhanka tlo re motswedi era ke la pile man. A re tlo re motswedi. Ga manteke ha re tsena a ke re ha lo ne ile maemo lo ntse aka lo ntse. Re batla combion rile kane ko Port Elizabeth. Motho mongwe leina la go le kwa idinya gagwe. A gana ka yone, a gana go gana. A sa batle go tsamaya ka khorole ene re bereka ka yone. A re motlhanka tsena re tsamaya. Ke nna ke ene ke moruti mogolwane re tsamaya re le bararo. Ra motswedi. Re a dula kwa re ra kwena le makwena re dula kwa. Ha re dutse kwa le makwena le ra kwena. Makwena ba bitsa batho gore ba go kgetla dilamu dinarki. Tlatsa plastiki. Plastiki tla tsena mo koloi mo le ra dumedisa ra tsamaya. Ska ba re ke a rogana utlwa. A utlwa. Ke batla go bua Matebesi ana ra Matebesi ke mo profeta.
ha re tla re lebile ntlo le tsoko a re jang dilamonitseng gape le gale lo tla se bona ra re velvedag ha re chika ra re lebile otosiop a re bana jang dilamonitseng ke a go bua go kola le ana le bua ko boelong a re jang lamonitseng ke rana re palama korosela otosiop be re ja ha re eta slari a re jang dilamonitse gape le a lwanyela Matebesi o bore yong ka re batla go tsoga ra mo gwase ka moso hela re a re lebile Birman ha ke a itse re go rile ha re ke lo boleletse koloi motsele e bidi ka mmile go tswa go tsena ka lebota le lebe mo tlogela a mo tlogela no ka betswa mo sloganeng ha ale hale ke re setse mo koloing le moruti mogolwana ke palame ko morago ha ke sheba ko morago ke bona le sedinyana ke be ke ira letsogo jana e be re fenstri dulebe ke tswa ha ke tswa moruti mogolwane e tlhoa go etseng mo gare ga stiri hantse ke batla wa goa kwa kharan he o kae a re ke nna yo ke robetse ya mona ke robegile moruti mogolwane ene mo le o khwarinya krabole ya seporo ntse re ke nna yo swara ke montsha o batla go sia ka re ga o e gope e be re latela moruti Matebesi ke ba haoa ke apola baki ke apesa moruti Matebesi mala ba re kopane mo toropong ke le ha internet go ba office ya gago yana ke tsentse phone a re motlhanka phone ga ya siama kana nkomanyala aba na montsho ka bile o montsho go le gale ana le montsho go eta ka be ke re no go siame atch be ke ntshabere tswalla ka tse dingwe anga tse ka dibu na le ene ene re tshwana le motho le ntsalae la le Matebesi a itse le ba ntse ba le go itsose ne ke ra ke ile go go ena Matebesi na ka romanya re yena la go tlo ba ruti puo tsanyana ga se tsone ba ga tsumuruti Matebesi o diretse batho o diretse kokola la bophutha tswana a tla go dira morago ga le kokolo sena go tsamaya a ba tswa ya ko na le teng mara ntse re kopana le moruti Matebesi ana la re motlhanka o tla leng ge ke re ke tla muaka yana ba ga mama Matebesi le bana go na le sela go go nyana ko Lonto 350 bana ba nthusa ba tsamaile tlo morena o sale le nna ko wa sele kwa morena thuso tsa gago a ke di gopola tsotle ba ga sonka bua gore tsa le phirime kana mosimane o ke morwa ke o la bona a tla go nkgorenetsa jana thank you o kulupile tshweni makopo ga ke na e biki na iwa meleng tsona e ba tshweneng he ba tlharo ke ka mogo he ka kanyamba go ka gone re a leboga Bishop Kharane re lebogile thata ntate Moseki o tla sona ke gore wa tamele hara Sean if you are ready my brother ke go gore o tlo ipakanye mo morago ga tota ke re mo morago ga pina e tleng go tswa ka phuthego ya rona re tlabe re atametse wena Sean gore o tle gore khothatsa o re sidile maikutlo family temba gaetso mema Bishop o teng ka yone tsela eo ke ne ke kopa gore re fempina phuthego entle ya modimo re utlwa pina ke ile ka tlhalosa ke simolola ba gaetso gore ba bangwe ba fodisiwa ke pina ba bangwe ba tshidisega ha ba utlwa efangedi ba bangwe ba tshidisega ha ba utlwa thapelo jalo le jalo jaanong gongwe ka re ka pina ya gago le lentswe la gago family ya Matebesi le rona badiri ba SABC motsweding FM ra fola go a kopile amen Motlapelwa
ekenaka. Aha! Hallelujah! Oh, hallelujah! Are shapele morena Jesu matsogo. Are shapele morena Jesu le khofi. O ska tshaba go mo shapela medidi e tsane. Ke Jesu ke mongwa. Hallelujah! O ska tshaba go mo shapela medidi e tsane. Ke mongwa bophelo. Re khona tsohle ka yena. Hallelujah! Sean, over to you, my brother.
Moratsi ke a go dumedisa. Moratsi ke a go dumedisa. Botsamaisi baretsi ba station se di brain mo mošong wa letsatsi. Bagaetsho ke lentswe la ga Matebesi. After 6 ana le Brown Mosiapoa a re ra ifangedi e pholosa a re bibileri hey bagaetsho ke nnile lesego man go bereka le this giant of a man. Ke bua ka Bishop Matebesi. Ga gona ope fa yo a ka nthare hana a moment wa ditshego le Bishop Matebesi. Nna ne ke rata go mo terega too much. Ke mo itse gore o rata tiro wa gagwe thata ke mo rata. Wa go ba leng ha se Bishop are next. Ya go shwa ke belege moseki. Ya no nako tse dingwe ona a rata go itira botoka ka nna. A re moseki ga te nna mona ha ke na le wena re bantsho mmogo. Ke ra la nne go tembana la mpona le yena gore ke mosweu ba gaetsho. Bishop Matebesi ba gaetsho re tla sala re mo gopola ka ditiro tsa gagwe tse dintsi. Ke tsamaile le tsela tse dintsi thata ba gaetsho. Ba bantsi no lo ska tselwa le mo ga mare ne re ha ke tsamaile le ne go sa hetse beke ke sa bua le Bishop Matebesi. Ba gaetsho ke nako ya ka the brain na se tsa tlhalositse gore tle go tsamaisa tiro e mmogo. Leina la me ke o ba ke moseki ba gaetsho. Ke tle go biletsa ko pele mo dira mmogo ka Bishop Matebesi ke bua jalo ka Mookamedi Tube yo ba dirileng sebaka mmogo le motlhanka wa modimo ba sokodisana ke itse re ne ba sokodisana thata me ke tla mo fa sebaka ka nako ye lene a tle go ntsha mahoko wa gagwe a mabedi a mararo ne go se bonolo maloba ha ba ne ba tshwere thulaganyo ya bone morago ga gore Bishop Matebesi ya tsamaye ne go se bonolo ke nako wa gago Mookamedi pele mo ruti motone ba ruti ke lo neile chance lo o rapetse ya no ke batla go neela phuthego man a go re ne phuthego e khothatse ba ruti mampele
Mina Toko wa Moxhosa ore xenikweni wandihlutha into endiyithandayo doba ndibuyise yakho mayenzeke itando yakho ke ne ke tsana kuye ke le dumedisa bomme le bontate mabi ga mmogo le balosika ke a le dumedisa ke tlile go bua ka motho o ndotshitseng ke tlile go bua re ne re setse re na le maina a rona ene le mosimane o boraono ke ba hile maina ne ke sa mmitse bishop ke ne ke mmitsa the bish o wa nkgonne o ke di brain Bishop Matebesi o tsene mo setheong se dingwaga ntsele tsa bo late Reverend DB Katane ile moruti ya rerang evangeli nalene re kopane nako tse dintsintsi mo stationeng se re ntse re rera evangeli inele mongwe wa batho ba ba ikokobeditseng thata o na rata nako bishop eleri ha husitse nako gona le seo ne ke ikgatla ka sone ha husitse nako ga se motho o gwantang ga se motho itlhana ke motho o dirilang ha tsamaye ka re ke le sole le la bophuthatswana o raga maoto the bish o tla mmona o itse gore jaanong nako e motshwere ine le mongwe wa batho ba ba neng ba rata metlae thata o na ka dibua tsotlo na gona le dipuo tsa na tla dibui tse dingwe tsa tsone ke tla hetahela ga ke motho ke tla yang thata di tla itsewe ke nna le Brown ne re ha se tsa chikile o bo mutla ei bana le leje di Bruno Manolije ma mo ka Manolije ena ha re ka ra ba ra mmotsa gore ha ntse re o leje o raja ile le language ya gago engwe ya language ya na tla ibui ke bua ka the bish ne re kana go ngwa ha se tsa chikile ore go ngwa sa ke sa mutla sentla ke re mo thero rona re na le ene re gwarana be ke mora ke ra khona bishop ya ka maloba are ko Stalin sa di pitsilo gona le dikokoroto ka ra bishop a kho dikokoroto ga ke di bona ko mare ke wena bish a re buiwa ke ngwa bo buiswa ke ro batla go kombera ya ne ke sa itse go kombera ke mare ke a itse bishop ene le mongwe wa batho ba ba neng ba rata batho nalene ha ke ne ke le moruti mo Mafikeng ke ile ka feta mo makgateng a go swa ka 2011 he was the first person to share le ene botlhoko bo nne ke le mo go bone me ha ke arolana le ene botlhoko bo Sunday before atla kgaogana le botshelo bo re spendile almost 45 minutes Brown wa ba botsa gore monna mo kamedi ga o batla go bereka re dutse mo passageng antokela challenge tsane mo go tsone e le gore ke mmotsa potso monna ha o ka re ga o sa tlholo batla go tshwara dikholo tsaka o tima phone bishop go ira a re ke itimile o timelang phone bishop la tena man o re tena ka nka rona le ke tlane ke go tlhola bishop re buile thata ka botlhoko jwa fitile mo go bone ga ke tlo go bubua mare nnete ya sala ba gaetso as ministers of the gospels we undergo trials and tribulations tse dingwe tsa dintho you end up saying is it you God who called me ke tlo go bereka le batho ba ileng dinoga but Matebesi survived that situation na le nako mo na re le ko phitlhong ye nngwe the way ke le ke morata ka teng a ro tlo bone moka tja go ra mongwe hela ke ra mogele mohau o tlo bone metlholo we moruti wa batho hela yema go tetla wa mogele mohau ke bapile le the bish ha tsena a ke re gona le batho ba ba sa itseng go amogela mohau gona re go ba amogele mohau ba rapela ba go khotha thapelo bishi a bang khotha re ka go amogela mohau
motho wa modimo a santsane a rapela bishi ke go mohau wa morena wa rona Jesu Kriste ba phutego be phatlalla ke ithutile seo sa gore ha go te wa mogele mohau tlogela go rapela amogela mohau ha go te rapela go na le re tla mo gopola ka mantswe ke ya erra Bishop Matebeso re tlogetse batla gore mo go wena mme Bishop metsi a tshele re a lebile re ne re tshepile go le go ntse gore re tla tsamaya le ene mo leeto leno le mara o re tlogetse mme ke batla gore go station se sa rona ke batla gore ra ke re ba gaetso di thubegile dipelo mara ke na le tshepo ya gore o re retsa re ha ke tsamaya ke tla le romella mogomotsi le moya o halalelang re le station sa motsweding moya o halalelang wa fitla a re amogele ke gone motlhanka wa modimo o ile o na kwatisa ka gore o na sa re sebeletse ke eng gore jaanong nako ya me e fitlhile moesele ha bua o re e fitlhile nako ya me lo solotsetse botshelo jana rwalo sa botshelo rara o se nneile me ke rata gore mo go wena the Bishop ya ka o re sile me monate ke gore Bishop ga re sia re le masiela o re nopeletse dineo tsa evangeli ra itse gore evangeli le ha ile thata jang modimo ra pesa ka matla ke rata gore mo go lona baruti botlhe ba evangeli don't take your call very light pitso ya lona e botlhokwa le ha kana go tse dingwe re appeara mo bathong jaaka e kete re diskepse but lona le itse gore the reward that God has prepared for you e gaisa tsotlhe tseo re nang le tsone mo lehatsheng ke batla go heleletsa re moseki ka mantswe tia le ha dipelo tsa rona di utlwile botlhoko le ha dipelo tsa rona di gagogile le ha dipelo tsa rona di thubegile moroko wa legodimo o tla re roka mme tla ro sena gore roka re tla bua mantswana re re the Bishop mothango re tla kopana ganye le bohle ba tsotseng ba binang pela konyana rato le ba lopulutseng. We will miss the Bishop. Remuseki na se montsho ene le charcoal ke gopola ka nako ene re ira photo shoot year before last year ba lekile man bar Bishop ene dula ntse le charcoal ba re ba mo phafa mabishi ba mo leka mara icon Bishop o ganne ka ena re charcoal remain charcoal tsama sentle the Bishop tsama sentle motlhanka modimo tsama o ye go phomola le ha o tsamaile ka pain yo mpoleletseng yone ba tsama go ikhutsa ke bua mantswana ke re well done my good and faithful servant welcome home and rest ba losika le ditsala ba retsi botlhe ba motsweding FM re le lekgotla la kgaso la motsweding re rata gore mogolona amogelang ga shwa o robetse ka letsatsi la tsogo the Bishop will wake up o tla bina mmogo le baengele e ka re nka bana ntshebeleditse gore wa tsamaya le ke tla mo kopa hela gore ha ile gore wa tsamaya the Bishop ha o hitla gore bolele gore di preparation di emeja gore le rona re tle re ipakanye because ba bangwe re mo monateng hela go monate hela go gore re mo peanut butter and jelly hela go monate ga re itse gore motlhang a tamelang o tla tamela nako mang gona le nako ngwe tle re ha tla go theogela go theogetse kgaitsedi yaka a re Masedi ha ke itse gore Masedi le Bishop tota ba le ba itumelana mmogo thata
e ne re ha ka kopana le Masedi a theogetse o tla utlwa ka thero gore Masedi o theogetse. The bishop na ikolopa ona re ra no utlwa ke gopola nako ngwe di brain are gompieno mona bishop a fu ke nna hela ke fufulela go studio banna ba ga ba fufulelwe next ke nna hela ke fufulelwa gore bishop a ka rera gore and how ba ka go bona gore ya no tota bishop o setsa le mo o bona kharametsa studio a yema a banna ja o bo itse gore ya no wa kolopa malaka ba mollo mare the last Sunday bishop ona dutse fatshe from the beginning till the end because he was not well. E ka re ne le motho a le lekunutu le morena a ntsa mmolella ditsietsi tse di mo kgathatsang tsa lefatshe le le ka kwana. Tsamaya my bishop, tsamaya bishop. Na ke tla go gopola thata because nna le wena ne re share. Ne re bua sengwe le sengwe sa mathata a botshelo. Ke gopola la bofelo ha ke fologa re moseki. Re ne re etsa preparation ya 2026 nna le ene le di brain. Re batla go dira something big for the community. Re setse bile re na le plan ga ke tsora nna le di brain re tla khona ka re ne batla baruti ba babedi ba ba khonang go drilla le ba ba khonang go fufula. Yana ga ke tsore ke go khona jang ka re se fufulane se teng drilling ga iyo mare maybe di brain o tla zama go drilla re tle go bona gore a re ka e khona plan le re batla go e dira gore e tswelle pele go motsegang ba gaetsho ke lekile go ikgomotsa ke lekile me ga ise ke dumele robala boroko ka mosotla tsoga ona le baengele a modimanne le lona a modimaska ba le tlogela di thusa di pelaelo lone masisapelo mo kamedi ya rena o tseba se re se tloka go well motlangore tla go anye le botle straight to the point. Bishop Materis, Thomas Mkhati, the founder, ya Amadodana Aswese. Onarata Bishop Materis kapelo youth. And around I was now Tokafala. We drove the Bishop Materis, Bishop Gay, so Baba, we were Sian, Nernale, Bishop Materis. Jam, Nazama Mrs. Benzomushi, Margamus Udisanya. Yam Harlow Habit, il a fait a go, Bar Nazareth, Gabari Leobata, around Sebakuru Bishop. Hartenagua, Kelagar Kajanizagua, Namali Ho command. Yam Harten, Motiragarachi, and Gului. Kimora gave one adios, Kimora Bishop.
tsa atiosi ke e mane a ke re madi ga a lekana a mosedi monna go a gote o le Matebesi go a gote ya ke o le Matebesi le o tsamaya ka atiosi Bishop Matebesi ba ga tsona sa batle go digela standard sa gago tlase e ne le motho a tla mosedi wa bone be se ke tsamaya ka yo ke batla go tsamaya ka e botoka go eta yo wa diga se ka fela pele go na le monna o markele te bogomong te sola mo tswa pina ntata na mahodimo ke be ke bona le ile Mercedes-Benz mo status na ya rekisa ke be ke founa Bishop ke be ke rata go re te go nthomelle re bensio ba e romela ke be ke romela Bishop ra busmalore kare a tlise kolo yo ka mo shoma mahikeng ba ntse ha ke tsona le bone di video tsa ka Bishop go na le mona a bua le batho go tsiwa na go na bitsa go stanya re Bishop go na ntse ya ba ne sna batla le go bona gagwe le utlwa re batla bo re ba ba ntsinya ba ga o bua utlwa na ntse ya Bishop Matebesi ke tle ba ga tsone ke tshwantse biletse go pele mo kamedi wa Sidika wa SAB wa Lekgotlakgasolela SABC mme ke tla go kopa gore ke se ka bitsa ene pele mo jang go ke kgosi ba gaetsho tla ke bitse family rep mo yo rulagantswe go lapeng re na re kwa dile jalo moruti Mothibi Matebesi and Israel Matebesi ke kopa mo a bone ba gaetsho ka temana kgotsa chorus e tla be etswa ya sefela ba gaetsho e be a tla go pele a tla gore ka go tsamaya monna yo na ithata monna yo na a itlotla tota ba gaetsho e ne se yo motho o mogolo ko gae ba gaetsho ne lo a bobedi re na le ausi ko godimo mare ka la itse gore ngwana mosimane ke ene o motona re ne re rolela sengwe le sengwe mo go yena Bishop Daniel Matebesi boruti ba gagwe ba gaetsho o simolotse ka go tsaya beke bo ga go bodiba ba gaetsho go gae gore go letse diteng jaanong ne re ha tswa sekolong ne re na le utata a bidiwa John Matebesi ra thupa kwa tswa go tsa boruti ba gagwe teng e ne re ga ba tswa ko ha tswa sekolong go le la botlhano be ba tsamaya ba Pretoria gangwe mo kgweding mara tshwara beke ma e le motsa beke mo tshwara beke wa gautata ra ngwana gagwe a ga papa ba go bua ka Mantaga ena a bua ka Mantaga o ya sekolong tsatsi le lengwe ke a mmotsa ke ra o bute nna re go Pretoria ra go ira la go ira go Pretoria ga mo kgwedi la utata a re a kereke ko sekolong o na tsamaya ka Bible o na rera
a rerela ditšhomi tsa gagwe a rerela batho mo strateng. Bishop Matebesi o ne a tlhophilwe ke Modimo ba gaetsho. Ha a tsamayang teng o ne a tlogela letshwao, mme se letshwao lena hela ba gaetsho. Letshwao le le rutang, letshwao le le siameng. E ne se motho hela le ko gae o ne a re tima nako ya go nna le ene. Re ne re sena nako le bishop. Ha re na le ditiro wa tsamaya a re wa go thusa setšhaba, wa go direla batho, mme rona re tshwere tiro mo gae. Re tlile go sala re mo gopola. Jaanong ke a itse gore ga tiro e ne ntse jaana le go bua ene mo ditirong tsotlhe tsa lesika ka neele ene motona go ne go bua ene. Jaanong ka di 16 tsa December o ne a re laela a tlhatlhamolola tshiki ya rona re na le family gathering ko dinokana, a e tlhatlhamolola go tswa ko godimo gore re itse gore o motona ke mang go hela ko kae ka batsadi ba rona. Ka di 24 tsa December ke tsena le balapa la ka ko gae ko Letlhakane. Mosadi mogolo go kwanyana a le wa birthday, re mo tsayetse cake. Wa tsena ona le baruti ba babedi, moruti Mabwane le Slam, go na le ntate mongwe re ka go gena ke Slam re Manone. O itla re opela a ba re joina opela a re nna kgale ke tliste cake ya ka Sunday go mosadi mogolo lona le lata re lata yang a boteri ka gore ke di 24 go mpijeng. Ha nna sebaka ha nne rona sebaka ba gaetsho a ba ba tsaba tswa ba tsamaya. Ke be ke morakere a buti bona ka di 1 ke na le family ke na le family lunch rona fela bana ba go mosadi mo. Ke kopa o nne teng a re no la utlwa banna le re tla nna teng. Ke a mo founela ka di 1 tsa January ha ke a ka mo kry till today. Mabishop ka di 9 mo mosong 5:30 a mo founela a re kopa o tabogele ka kwa. Ha ke tabogela ka kwano ke ithetse go ntate ba babedi ba ntlhalosetsa mathata a tlhagileng go gae. Ke be ke a go ka moreng ja go motsosa ke re bodi tsoga ga e se nne nako o re tlogela le mang. E ne se motho o na le boikgogomoso ba gaetso, na thusa mongwe le mongwe. O ne a le lerato le le makatsang. Tiro nngwe le nngwe yo Ramatebesi o phuthile ba gaetso, o phuthile. Ba wa dikubo di khutshwane ba go Ramatebesi o na ba phutha a ba tumetsa mo go yena. Ga go na le lesho mo family la dikubo tse di khutshwane ba gaetso a re lekane ke ba ne ba founela yena o na ya go a go phutha. Family la tlhagetse ba gaetso ne le ngwana o motona. Modimo na re tlotsitse tota ba gaetso ka Bishop Daniel Matebesi mo tshikeng yo Ramatebesi papa wa ga papa rona ke ene o motona. So papa a tlola le teng, so Bishop o ne le ene o motona. Family ne tshepile ene ba gaetso ene o na dira tiro ka manon tlotlo ka lerato le le makatsang. Moradisi ke a leboga. Ke a leboga Re Matebesi. Ga ke itse gore a ke wena moruti Mothibi o mongwe hayo. Okay, thank you. Ke a leboga. Ba gaetso re le bagasi ba Seromamowa re tshwere bothata ha re invite le baruti re etsang lona. Bishop Matebesi ne le mongwe wa baruti ba ba itseng nako, e ne le mongwe wa baruti ba ba itseng tsamaiso ya station. Ne tle re before wena o le mogasi o re wa go adverteng o bo mutla gore di brain a re hete ka go pele o itse gore nako a advert e gorogile. Baruti ba bangwe ha ona le ene mo studio ha ke re wena moruti motone, ha ke re wena mo kamedi tubi bo kharane
motho a teng o tswala matlho a rera la o ka re wa mo saenela a nako advert e gorogile ha go bone o pagame thaba e ba ga itse re tshwere bothata mare Bishop Matebesi ha rera o no tla moela tlhoko o na shebakwa o tla mmona sheba nako e ka fa ha he tla ba re di brain o tla a re hete ka ku o bo itse o re nako ya advert e gorogile ke motho yo na le very committed ba gae a itse tsamaiso ya radio ha ke itse re tla tlhola re mmona kae moruti yo tshwana le Bishop Matebesi ha ke itse re tla tlhola re mmona kae ke motho o na rata batho a rata segosi ha tsena mo radiong a gona tsatsi le a ka tsena nga theogela a sa bua gore na ile pitlo ma Bishop tle no tshwere bothata beke le beke ona tla bua ni ke ile ko dinokana re na le bo moruti mama ne re ile kwa Itsoseng re na le moruti Tukisi le moruti mama ke dikitsiso tsa gagwe tsa beke le beke Bishop Matebesi ba ga tsotlhe a mo wa ga Bishop Matebesi o roba le ka kagiso re tle ke tle go nela jalo sone ba gaetso a itse ke moopedi yano sone o tla ga etsa otherwise ya re matakale Brown le Moseki ba ne ba tshire ya la ya ba gaetso it's unfair gore re se ka ra bitsa monna wa tle go gore tsholetsa tla gore gomotsa ke nako ya ga Sean mme morago ga Sean di brain o tla tsaya thapoe go tsamaela go pele Thabelo tsa rona di tlale
Poketotsa Nati Benya Dihana Boka Moti Boka Boka Moti Boka Moti 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 Mori Petotsa Wona Petotsa Wona Nati Benya Hallelujah. Ha gona bothata le ha o ka mo fa matsogo. Hallelujah. Ha gona bothata le ha o ka mo shapela medidietsane. Le morena Jesu Kriste o batla no mo shapela bona medidietsane me golo bomme. Ba ga se go dira jalo re a iphodisa. Re tlhabile ke le rumo. Bishop Daniel Matebesi ke dirile le ene kana go etelele mo le naneong la rorisang. Ga go nna bonolo mo biking e fitileng. E rile ke bona e pesa 20:06 ke le ba go khorong a sa tsene ba ga itse go ne ga nna thata. Mare ha ke ntse ke bona batho ke utlwa melaetsa ya lona le baretsi ba motsweding FM ka baka fola go tla ya tlase le matsatsi. Ga se nna fela le bona utlwile botlhoko. Jana ba ga itse ke ne ke re ke fitise ke batla re tle re boloke nako gore ke go nela moreri wa rona. Ke fitise fela melaetsa mebedi ya gore number 1 ha o batla metsi a teng go morago overflow go morago kwa o tla batla fa le batla go thusa re na le ashara tsa rona. Ha o batla go ya go ntlwaneng boithusetso ha o tsena mo ntle mo lo tla kopana le bomme ba bangwe ba re thusang thata ba apere bontsho le bo iyelo ba tla go bontsha gore dintlwana boithusetso ke kae. Yaanong gape molaetsa mo ke wa mogetseng ke gore ha ntse re tsamayana batsadi ba batla go bona gore di-studio di kae. Yaanong ba gaetse re mo National Key Point go na le melawana gore o go bona bagasi ke godimo o bone di-studio tshwanetse bo dirile arrangement. Hallelujah Barcelona. Hallelujah. Amen. Re a leboga bagaetso re batla gore re boloke nako. Kgantela ke simola fa ke le kopile gore re mo moyeng mo maranyaneng a dikgokaganyo kore re live mo YouTube le mo Facebook ya Motsweding FM. Ya re tla tsore go studio re bolela re le ka go bontsha boreetsi gore re a go bona. Tla pele ga ke ya go bitsa ra rona motsamaisi mogolo wa Northwest SABC ka kwano yo ro ka metsing ke kae le moreetsi fela go gae ke so se re setseng ebile ha re sa buile lona la re kwatela motiproile nang ka buisemela ya no ke batla go raya ba ba re lebeletse go gae ke bona maps ra magage gore re a go bona ra le Georgina Mutibi re a go bona go gae a ke tsoro go kae go ngoko Australia kapa go Botswana kapa go India ke bona fa Keito Wako Molehe re a go bona Thomas Matebula re a go bona Nelsiele re a go bona le wena Kagiso re a go bona le ba bantsi thata ba gaetso ba ba lo lebeletseng mo maranyaneng a dikgokaganyo ke go boloka nako ne ke le ka go ba bontsha fela gore le go netefaletsa gore ke nnete we are live mo YouTube le Facebook ya Motsweding FM. Amen. Go na le monna mo ke batla a tle gore thusa go atametsa re a rona re Region Bahetani e leng yena mokamedi wa rona ka kwano mo koporasi kgaso ya Africa Borwa mo Northwest Thabiso Mokoni monna yo ke le opela mo di albumong tsa ga Semi Malete langutlo ke re langutlo class ke le ka nna teacher so go no batla no tlhola bana gore ba go utlwa langutlo Thabiso over to you my brother. Mo fe microphone. Esalikri I Tlatswante Getse Kibi Ina Tupu Kibe
Hodi sohle tsa Motsweding FM. Bomme le bontate ba kopaneng kwano ho tlo feletsa moya wa Bishop Matebesi. Ke rata hore re ke tshebeletso ena jwalo ka tshebeletso ya thoriso. O seke wa hlonama. Hallelujah. Re ke tshebeletso na jwalo ka ke re tshebeletso ba ena hanyane fela ka maoto ke re futhumale hanyane. Hallelujah. Hallelujah. Luna bara tango opila e musa penwa cheso hobo hobula chesi ya tela Shanghai Yesu.
Yeah, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Alle- Hallelujah. Yeah, amen. Amen, amen. Carry the God. Amen. Yeah, give me la motion. Shane. Oh, ha. Oh, Papa, Waka, Abakena kakoro, kitabate, abakena kakoro, kitabate, abakena kakoro, kitabate, Hallelujah. Lebitso la Modimo le bokwe. A re mo fe matsogo ntate. Thabiso mokoni. A o re a leboga. Ga re lebogele so ba gaetso re leboga dikgothatso tse re kopanang le tsona tsa pina le tsotlhe. Ha o ka gopola go le gola le pina mo the late ba albumong ya the late Semi Malete e ne e bidiwa Semi ke le tlhogonolo la Semi le kudutu le tlhogonolo la CBS le kudutu le tlhogonolo la Semi ga Semi a sentse a le pitsi ka yone ko studiong a ba tlhokofala ya be felediwa ke ene monnao. Hallelujah. Re a leboga ba gaetso. A re amogeleng ra rona mookamedi wa rona wa ka kwano mo SABC Northwest re Itumeleng Bahetane. Amen. All right. Re a leboga. Dumelang bagolo le kae re teng baruti ba re rile ba bang ba santse ba tle go rera ba bangwe ne gote ba tle go bula ka thapelo ba rera ba bangwe gote a tle go bua ka modira mmogo ba rera ba bangwe gate a MC wa rera ke thero tota le go re tlo go gopola motho wa thero ya no sengwe se ngao se dira go a rerwa go gore le ene go ra gore tota no motloetse bishop le ha bua lo no itharo wa rera mara a tlotla mare e kare wa rera ke bile ditswe ha tiro e khutshwane ba gaetsho ga ke tle go jana kwa ga moruti me ke go tla go hitisa matshidiso go ba lesika le ditsala ba ba latlhegetsweng Bora Matebesi me ma bishop mare la bohelo ha mpona na le ke apara size 28 be ke mora ke re ma bishop botshelo ke ntwa ya botshelo bo tshwana le spelling sa Vanderbilt Park ya so ke rometse gone ha ba gaetse gore re le kgotlagaso la Afrika Borwa mo province ya Northwest go tla gore ba lesika le ditsala re la le lona bishop ene le motho wa ditemana mo Pesalema 38 mo verse 18 ya re modimo gaufi le ba dipelo tse di utlwileng botlhoko me o boloka ba ba kgobotlhetsegileng mo moeng so ra re ka makalo ba gaetsho ba dira mmogo a modimo a nne gaufi le lona a modimo a le kgothatse ke enelana le bokgoni jwa go sedila pelo e botlhoko
na le basididi ba bantsi tota mare ke gola ke nna kana ke se ke bone mosididi o kgonang go hitlhelela pelo ya motho wa isidila jaanong re tsa nako e go le netegaletsa gore re lla le lona re dirile le bishop ga ke tle go bua le ene ka ka botshelo jwa gagwe ko ntle ga SABC ka gore ke tsetse le ene thata ha ka nako e go na le nako e ke le station manager ko Mahikeng FM bishop e ne le chairperson ya board ne ke bua le bo Stella Maloba ke re bishop a ke re batla ne re bua nnete ba gaetsho bishop na rata go kgerisa ana ha sa lekane le mo mathateng ngwana a bona batho a re motsamaisi a etsa go se ngwana so re dirile le ene yalo ka tla mo SABC ke simolotse ke le motsamaisi wa mananeo go Motsweding ka nna le nako ya gore ke dire mmogo le ene bishop ne ntse le bishop hela kopana le wena manager go thoko ba ngwana so o ska le ba ke go khubisi so ya ra dira mmogo jalo le ene dingwaga ba mo tlhalositse ke motho na tlotla nako bishop ke motho na rata go tshedi invoice lata ne re lwa le ene a tshwantsa tlise o shila o teng somewhere tshwantse re mogakolo re bishop ya studio na ko wa e tshwara mara gore o submit claim o duelwe khotsa o batla go duelwa re so e ba go gakolla gape gore ga ke lekane le wena ke ngwana so re dirile mmogo le ene re dirile monate le ene ke tsa gore se re tlhokang go se dira ba gaetsho ke gore re tseye sekai sa go dira mo go ene o dirile ka boikobo o dirile ka pelo ya ge yotlhe bishop o na lo fa scars gore ke sure bishop la na le mo dripping na go tla ka yone mo studio ga ke gopole bishop a ka mpana recorder before mara khanya gore ka Sontaga voice a ge be sa utlwa le ne molwatsa tota so na tshwantsa le ke ka tsotlhe tsanang le tsone ga ke tsore moruti tubia ke so sa nyena se sa boruti sa gore so sa mowa mo moeng yeah so re dirile le ene ba gaetsho ke tsa gore ke nako e maleba re ka reng go ntse go lekane ne re sa itse gore a re tla re go ntse go lekane gompieno mme ke rona ba ga gompieno re phuthegile go tla gore go ntse go lekane re lebogetse go dira mmogo le ene go ba dira mmogo ke tsa gore le itsetse dithuto tse dintsi tsa botshelo malebana le tsa tiro mo go bishop la na rata moana se entitled na itse gore go na le nako e leng gore go na le ba ba tsenang mo morago ga gagwe e bile go na le ba tseneng mo morago ga bone so re utlwile botlhoko mme le go ntse jalo ra amogetse seemo ka gore seemo se ha se tlhope gore o mang o na le madi ha ona madi o rapela gararo ka letsatsi gore ga tlhano ka letsatsi ha se gorogile o tlhoka hela go se amogela o batla ne le ditsela gore go tshwana le pula haena go la go thusi mopedi a re di thusang dipelaelo ya so le ha pula ena ha o manyi pula gore se apara raincoat life goes on the show goes on o tsa se khuku tsa se khela pula ena go le tsididi wa apara jesi ga o eme hela go wa bua wa tlhame gore go tsididi o dira seng gore seemo ke se ke lebagane le sone ke eng se ke tlhokang go se dira go ntse yana me ka kalo ba gaetsho ke tlatsa khutlo ke e beha le ka moshogate ke a bua yaanong ke bona dinotsi tsa ka di a hela mme ba gaetsho re na le lona go motsegang modimo a lebolo ke a leboga ya no di khandi tloga di fela re ba eta go batla o beele ka moso ba ga itse re a leboga ke ne ke re a ko lentswe la moruti
ga ntse ke dutse mo fatshe mo ke amogela molaetsa ka di-whatsapp gore go na le a le nosi gongwe ba le babedi ba ba ka batlang gore ntshetsa se fela go tswa mo phuthegong you know bana ba batla a roving mic gore re feel your presence le wena kere ha ile gore utlwa moya re ba etanong tsa bua fa ka moya ba ga itse ke tsere botata ke a sokola mo studio e re ke le bolele ka gore di ntse ke utlwa ditswa ke a sokola borre ba rera ba tswetse mako especially mo ka bedi tube a itse ke le sa ibudi ga tre bua nnete ya ka motho a tsamaya bo ka bedi tube ora la tswetse batholang ka re mo se ke ntse tla sa re rawe ke ya na kwa advert o tswetse mako mara ke a itse gore ke ba controller ya ena no connect ka kwa di advert unfortunately so go siame ba ga so re tsamaya go bokhutlong mme o itse bishopo re tla mo gopola re le bantsi le ka motsamao tota ha o a re le mo studio ka fa ga ke itse gore ke selekanyo se se kae mara ha a sena go palama go godimo o no mo utlwa di footstep gore go tla bishopo yana ke bishopo kore ke nkile ka moraga re bishop nako ngwe o ne o change movement especially ha o apere sutu ha o apere sutu le ha o re teke a go tswane tsamaya a ba re ke batle ke bua gore nante go na le tse di kwetseng ka se di bui mara gantsi ke ra batho ke bara ke bishop a itse ba ntumedisa le ke bereka le ene ga ise ba tsamela tsare mo studio ba ntumedisa o na ntumedisa ka bokgwa o sele engwe a kena go e bua mara ga re ka tse dingwe ke a go bua e bonolonyana ya amogelesegang o tara ya wena fotse ke wena sadi a re bereke ke bishopo eo tla ke editse ke dingwe ka gore bana ba lebile ko gae mme bishopo rona ba gae sona le lerato re tla be re itshegela sena go bua yalo re be re theogela tla ke tsena ko e ba gae go tota motho ke re go leboga go nna teng ga baruti ba rona bishopo o na eteletse ba dimekgatlho mentsi ko pele gareng ga e mengwe ke SACMIC gareng ga e mengwe ke SAMIFRA gareng ga e mengwe o fetile ko bo BOMIFRA go kile a dira jalo le bo IOTT le NICSA o tla lemoga gore ke motho o dirileng go utlwala kereke ya ga bishopo le ba dirang le bone ya NICC ke bitsa sentle ne ICCSA ke a leboga ke tse bishopong tsa diteretse ga se gona fela o na dira le baruti ba bantsi bo moruti mo gore se bo moruti tlhabanyane ke bone Abud Lawrence o na dira le ba media gape thata ke bone Abud Lawrence Molepo le ena o teng go tswa ko Dumisa TV channel 340 di radio tse di farologaneng ba gaetso o na dira le tsona Mabatho FM Mahikeng FM jalo tse dintsi fela bishop o dirile yaanong ka gore dira kana go ba gaetso re ra go atametsa moreri wa rona mme pele ga re mo atametsa a rovi mike ke batla fela a le nosi o tla ntshweleletse letsogo tle o re ntshetse pina moraga mo le tla be re tsamaela go moreri o re rela letsatsi moreri wa rona wa letsatsi tshweletse letsogo a batla go ntsha pina ha o sa entse mo phuthegong o sa tshweletse letsogo ke a feta ke yole tshwentse re le feel ya kere bagetso we want to feel you I want to do what? Hallelujah. Tshwentse re bontshe lerato le bishop o na le lona kere le batla go le bontsha le ka pina kere sheba fela motho kwa go mo re kwa ga go entle gore ga ise kere batho ba tsega kare molelle mo sheba re mo sekiela mo re le ga kana go tsere go nako ngwe ile le motho favor ela ka gore maloma go ke le polisi morela o na le stui alo ba reile mara ke kula le tshega a re ba reela bofelo e re nkwa ga go e so charming bolela bishop bolela moruti tlhabayane hela bolela moruti mo gore se hela ya itse bo maloma ke gore ke bua ka ba ke itse gore bo maloma ba bone ke mapodisi ba na le dithunya ke bole moruti motone okay
re a leboga bagaetso re ya ko bokhutlong wa itse nako tse dingwe go batlana ko nngwe le ga go le losong re tshega kere gore re iphodise sedi la ka a re emeng ka maoto bagaetso re bineng pinae
Hallelujah. Hallelujah. Lo ska la nna hansi ke batla re bine yano. Re bitsa moruti a re Mox. A re Mox. atamela moruti bogorosi ga bontatentse ba bina re atametse motlhanka modimo ba gaetso ga shon leo bakeng ba ntse ba re tseela sona halleluya a re pheleng ba gaetso Sean, Mr. Museki, hallelujah. Nakaso ra bara utsa bophelo bontse wa itse ke rafola man. Rafola. Sebe sera segolo ke nako. Re afola ka re o ka re motho re ka tsamaya go itela ka 6 o'clock wa maitsiboa. Jaanong re tsona ke gore re golole family le bone ba go dira dithulaganyo tsa go gae ba gaeso. Ka tsela eo re a go atametsa mokamedi mohlanka wa modimo moruti mogorosi hallelujah
Jobe kgaolo ya 10 le motso e le robongwe temana ya 20 le metso e metlhano. Jobe kgaolo ya 10 le mherabongwe temana ya 20 le mhera metlhano. Job chapter 19, reading the only verse 25. Menna ke a itse gore morogolodi wa me wa phela. Ke ene yo nnelang ruri. O tla ema godimo ga lerole a re rapele. Le ha ke le lefela. Le ha ke le lefela. E morena le ha ke le lefela ke ntho ya hao ruri. E sehlabelo sa ka ke nna ka sebele. Jesu morena o se amohele. A botlhe re re amen. Ke tau e kgobetseng. Ke tau e lemetseng. Ke santse ke tlhotsa. Mme ke kopa go isa matshidiso go lelapeng le la Ramatebesi le Lora Thabeng. Ke isa matshidiso go lekgotlakgasong la Afrika Borwa, baagi ba Mahikeng le Afrika ka bophara le lehatshe ka bophara. Ntumeleng bagaetsho ke tlisa matshidiso mo tlase ga lefoko le le reng o tla ema mo leroleng. Ntumeleng ke re o tla ema mo leroleng. Genesi kgaolo ya ntlha temana ya 27. Modimo a tsaya lerole a le bopa le tlhakanya. Ya re a sena go le bopa a bopa selo se se bidiwang motho. Mme jaanong ha Jobe o leka go tlhalosetsa ditsala tsa gagwe le baagi gore Modimo yo neng a re bopa o tla boa gape a ema mo leroleng. Ka mantswe a mangwe Jobe a re re ske ra tepella ra inela, re ske ra iphitlhela re le batho ba ba sa dumeleng mo Modimong. Jobe le ha tsetswe sengwe le sengwe sa gagwe o santse a ema ka lefoko la gore o tla ema mo leroleng. Ha ema mo leroleng go raya gore o ema pontsheng ya motho. Ka motho ke popo ya diatla tsa gagwe. Ke tlisa matshidiso bagaetsho o tla ema mo leroleng. A re Jobe le ha letlalo le ka senyega, letlalo la nna makhasa, letlalo la gagoga, letlalo la tleruga, yena morekolodi yo o tla ema mo leroleng. Ha ema bagaetsho o re tlisetsa matshidiso. Ha ema mogaetsho o re phimola dikeledi. Ha ema mo leroleng o sheba ka leitlho la tshwaro. Ha ema mo leroleng wa re kikitlolla. Ha ema mo leroleng wa re tshegetsa. Ha ema mo leroleng wa re pepetletsa. O tla ema mo leroleng. Ha eme batho ba makala. Ha eme batho ba sheba. Ha eme ke ramang bagaetsho, ke rata ya leloko la Juda, ke ene o tla tlang a ema o smarta, o tlhoka monna yo ka go thusang, o tla ema mo leroleng. Lerole ke nna le wena. Tla ema mo leroleng. Ha eme o tla tlisa dikarabo mo go senang dikarabo teng. Ha eme o tla tlisa phetogo mo go senang phetogo. O tla ema ene yo Jobe a buang ka ene a re nna ke a itse gore morekolodi wa me wa tshela bagaetsho. Go na le batho ba ba motlhobogileng. Go na le batho ba ba re mare nna ke tshelelang. A o smarta go na le nako tse o tla reng why mare ke tshela. Know that the Lord is with you. Go na le nako tse tla reng banna ba shaena ka basadi ba shaena ka banna ba bone.
wena o bo sena o shinang ka ene. Let me tell you, the Lord is with you. Ke ene o buang ka ene Jesaia re ke tla nna le wena ha o tsena mo gare ga metsi bokadiba ba metsi ke tla be ke le teng. Ke ene o reng e tla re o ralala mollo ka tjobo wa go sisa o tla ema mo leruleng. Ha eme o itse o smarta batho ba phapa, they are going to be inquisitive gore o kgona jang. Ha eme modimo yo batho ba tla ipotsa gore mara ha gone go diragala jang, because motho wa nama ke nkgatele ke tlhaname, motho wa nama ga ana boammaruri. Ska ba motshepa, ska botshepa motho wa nama le madi wa rata kgantele wa ratolla wa tlotla kgantele wa go tontlolla. Mare yo ke buang ka ene ke o rileng a re batho ba maketse a re ke nna go rula le go tshela, yo o dumela mo go nna le ha sule o tla le a matebesi a ka swa. Tsatsi lengwe re tla mmona ka matlho in heaven, rana re dumela matebesi, dumela o tla ema a emela batho ba batla go sebang, o tla ema a emela batho ba batla go tlelang ka dipuo tsa gore o bolaile monna, o tla ema a ema kgathanong le dira tsa gago, o tla ema modimo o mo leroleng, o tla ema ha eme ha gona ope o ka mo thibosang. Ke ene o lo tlholang le go pela ka ene mo selontse lo re ha ke re kgoro ya hana o re tšhe o tla kena. Ke ene yo re tlholang re bina ka ene re re o mogolo ka mafoko mo go ba ba dumelang. Dumela o smarta le lelapa la gago gore a eme go bapa le wena. Ke ene o baopedi ba tlhola ba eme ba ntse ba re Jesu bapa le nna. Ha eme lehatshe le a tshoga. Ke ne ke botsa batho, ke ba botsa maloba, ke ra batho ke ba ra ke re ha ile dihele le le godimo gore ka dihele nka ha gona le bo pipipo kutsho bani kutsho wena ka go nka ha go opela di haleluya re a boka morena. Ke ba botsa gore ha Jesu a ka tswa ka ha a tsena ka ha le ha tshinde la bo nnano wa mo o fini nyaupe go tla diragalang. Ba re moruti ga o itse, ba re ha setse a tsene mo le ene wa go jaifa kutsho bani kutsho wena pipipo ka re ga lo itse sepe. Ha Jesu a tla mo go leng tlhakatlhakano teng, ha Jesu a tla mo modimo a siyong teng, pleke yeo tulo yeo e fetoga go nna tulo ya modimo, because yo tlileng yo re monei wa botshelo wa ba tlile ko plekeng go e fetola. Let me tell you, bothoko jwa gago Jesu o tlile go bo fetola go nna boitumelo. Tshidisegang bagaetso, tshidisegang mme a lo tshidisega lo tshidisegeleng ruri. Ke etetse go di-taxi maloba ke a khutla, ke etetse go di-taxi. Ha ke tsena go di-taxi ke bona re yo tsamang ka Mercedes Benz ya tla. Now wa itse go di-taxi di nna ditelele yana o tla ema mo leroleng. Now ha di fotse bora taxi bora ma taxi ba driver go na le selo ba se bitsa di socks. Ha ba ise ba socks ka bo 910 mongwa taxi ya ka tla wa tsa otlhe. Now mo line ye re o ha tla ka Mercedes Benz go tlola melodi. Umnikazi ufikile. Now mo le mo tshwantsa sheshe go re tshwere bokae a ba kanye madi a tsaya ile nga gagwe a beka ha mo a beka. Now go dira ka gore mnikazi ya nne a tamele. Reason ya gore monna wa le tse molodi ke gore mongwa thepa mongwa koloi o gorogile. Ba ga se o tla ema o tla jaaka mongwa taxi ba le lapa la ka Thabeng le lapa la ka Matebesi o tla eme
a fetola sello sa lona go nna boitumelo. SABC o tla ema ha eme ga re kitla re thola re llela ruri o tla ema ha eme sello sa rona se tla fetoga boitumelo. Tshidisegang bagaetso, tshidisegang mme a lo tshidisega lo tshidisegeleng ruri boineng ja rara le ja morwa le ja moya boitshepo a botlhe re amen. Hallelujah. Go na le monna o mongwe o tla re short but powerful moromongale ke a mo gopola mme a re felegetseng ka gore hey efangedi e matla banna o tla ema a re ke nna mme ba Matebesi mme ba bishop a re ke nna ke le nyoranyana nako tse dingwe ne ke re ke se ka ya ko a re felegetseng ka gore it is well. My soul. Oh, it is well. It is well. with my soul. Qui ressort, qui ressort, ya Jésus, ya Jésus, et putain, le couteau, ya mutu, qui ressort. Re leboga bagaetso re tla mo bokhutlong mme re go bitsa wa lesika yo e leng yena sebueledi o tsamaile le rona nako e telele sa le bishop wa didimala ntate Israel Matebesi a tle gore bolela dikitsiso gore go tla tsamaya jang ga ke itse gore go tsoka kwano mo tirelokgasong mo Motsweding FM a tsolo o tla go nkitse gore a gona le tse dingwe tse gongwe di le baganeng family ga re tswafa me ke itseng ke gore tla re ga re tswafa bagaetso ke lo bone lo bantle thata go tlana le meet and greet. Hallelujah batsalwane. O modimo wa bo Abrahama o ke a le dumedisa gape bagaetso ra rona Bishop Daniel Matebesi o tla re boediwa ka moso ka Labone o na ikopetse jalo bagaetso gore ene o batla phitlho mo gare ga beke ya Labone ya no ra go mo robatsa ka moso ka di 15 tsa January ko kerekeng ya Grace Bible Church mo Unity 15 tirelo tla simolla ka ura ya borata mme le gore ge bagaetso ka 5:30 mo mosong go bolokiwa re bagaetso motho o motona tota jaanong batho ba tla ba le bantsi ba batla go nna go kry-a manno tla ka nako jaanong se sengwe bagaetso o re makaditse tota o ikwaletse program ka letsogo la gago e kwetse
gore ke batla go diragale se le se le se gore go keleditse tiro re le ba disika jaanong mo nakong ene ke kopa hela gore bana ba ga bishopo ba ema ka dinao setšhaba se ba bone ba gaetso re yole ke thapelo o ga ke ko kurumane ke ene ngwana ntla ga bishop thapelo ba tlhano ba gaetso ba tlhano go tsamaile a le mongwe go tampa ka yone le ba kayo le ba kayo le 6 Baba 6 o ba rataro ba gaetso go tsamaile a le mongwe go setse ba le batla ra ne le basana ba le bararo le basimane ba le bararo ke a le ba dulang hatse Prince Matebese ya magadina ke las bona go gae ba gaetso Prince Matebese ba go sontshuro re ke ene ya no ke emisa o na mo rata thata setlogolo ne di tare re ke ngwana gagwe ke setlogolo ipotse Matebese ya masetlogolo ga ke itse ke a go mopota kae mana ke ba gaetso na rata ompi thata ha ka ta gore ompi bane ba dira mmogo ko kantorong ke tsa gore ke utlwagetse di-break alright re le bogare Matebese ba gaetso re tle mo bokhutlong ntetleng fela second tse pedi ke emise ba me bo bona ke badiri botlhe ba SABC ba gasi badiri e manyala ka maoto ga rena go ba bitse ka maina lo tla ba utlwa ka mantswe ba bangwe ba tswela go ntle kwa a ba eme ka maoto botlhela lo ba bone bo ngwanake ema ka boto tle bana le ba technical botlhe fela emang ke bone re mosadi fa ke bone Stella ke bone le bondia or ke bone ene bana le botlhe fela emang ka maoto mo se ke o ke lo ela ngwana ke mona lotle le bona ke ba ala ba bona ke ba gaetso ne la bona ba bantle ya bone dinko tsa bone shosho di dintle eo ke sho bo khajana re ale bo ga ba gaetso re Matebese ka lo lebetse sengwe o ne ke lebetse gore bishop o tla goroga ka ura ya bo rata gompie ka ura bo rata ro a goroga gae ha ara mosadi ba gaetso o dile ha ra mosadi ha le ga o file kere ke ya AMD o tla goroga ka ura ya bo rata ya lebo Grace Bible Church ba gaetso ko unit 50 batho ba maikela o idlo a itse ke teng go ra o sarela tirelo go le ga bishop teng re a leboga re Matebese o le file direction ke belela gore ba ka e tshwara botoka re ka re ge o file ntla sa sunset ba ka e gakologela ka bonako ntle re botone a tamela mongwe a mere tle go e tswala re tse segofatso ba gaetso ba batle ba lokologe ba gaetso re lebogetse go nna teng ga lona tlhe Shamazu baba wami Shamazu belushi Shamazu baba wami Shamazu baba wami Shamazu belushi Shamazu baba wami Oshuela, Oshuela yo, na Oshuela yo, Oshuela yo,
Shama Zubaba Wale Mazubelusi Shama Zubaba Wale Kuye Oshihola Kuye Oshihola Kuye Oshihola yo Kuye Oshihola Kuye Oshihola yo Oshihola Kuye Oshihola yo Kuye Oshihola Oshihola Kuye Oshihola yo Oshihola yo Oshihola Shanye Oshihola Kuye Oshihola yo Oshihola yo Oshihola Mazulelus Samazubabawam Samazulelus Samazubabawam Oshihola yo, kuye Oshihola, kuye Oshihola yo, kuye Oshihola, kuye Oshihola, kuye Oshihola, kuye Oshihola yo. Shama Zubelusi. Shama Zubaba Wame Shama Zubelusi Shama Zubaba Kuye Oshihoye Kuye Oshihola Kuye Oshihola yo Kuye Oshihoye Kuye Oshihoye Kuye Oshihola Kuye Oshihola yo Kuye Oshihola yo. Thank you. Rieme ka maoto ntle ba lesika rieme rotlhe ka maoto jaaka ke rutilwe tshwaro ya morena wa rona Jesu Kriste lerato la modimo raetsho ka balano le matshidiso dintlanyane tsotlhe tsa puso ya legodimo di tsamaye le rona go a gore goro se ka pabalesego ko malapeng a rona di nne le ba lesika di ba thobe mo dipelong Jesu di mothusi wa rona a rotlhe re amen. Au modimo o tletsenswa ritsi ilewo ari ke simulani ke simulaka tapeluta. a re rapele moretsi morena le modimo wa rona modimo wa kutlwelo botlhoko modimo o tletseng tshwaro le poloko re a leboga mo mosong ono wa letsatsi modimo wa rona ga gona modimo o tshwanang le wena re ikokobeditse re ineela mo bogosing le boreneng jwa gago gore modimo wa rona re etelele pele modimo ka Jesu Kriste morena le mmoloki wa matshelo a rona amen.
mme re le kopa gore lo tswelele pele go tshegetsa thulaganyo ye go e rapelela gore tle e gole sentle mme modimo e le mothusi wa rona. Ke a leboga. A re rapele moretsi morana le modimo wa rona, modimo wa kutlwelo botlhoko, modimo o tletseng tshwaro le poloko. Re a leboga mo mosong ono wa letsatsi, modimo wa rona ga gona modimo o tshwanang le wena. Re ikokobeditse, re ineela mo bogosing le boreneng jwa gago gore modimo wa rona re etelele pele modimo ka Jesu Kriste morena le mmoloki wa matshelo a rona. Amen. Mme re le kopa gore lo tswelele pele go tshegetsa thulaganyo ye go e rapelela gore tle e gole sentle mme modimo e le mothusi wa rona. Ke a leboga. A re rapele moretsi morana le modimo wa